Voi ni April ni som pathum sang ni som ni pakhat thole ni ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chi bai vek ule Burma buaina chuan ziom lamapan maidon ya kan hriat lain Burma sual sipaite chuan mun then khata nasa taka buaina siamin buaina achuak zela tuna po hian Burma chanchin thar te kanom puang chuak le don ani sipai motor pathum ka pu asakan ni Burma sual sipaite le KIA te aning kam na sa hle April ni som pakhat atanga ni som pani thleng khan KIA army le Burma sual sipaite chu cholovin ngor takin an la indo renga alobum tlang hnuaya Burma sual sipai kem chu kan hria theu to angin Mars ni som ni panga le ni som ni paruk khan KIA army ten an lak sak ani kha helai alobum liza mun Burma sual sipai kem hi Burma sual sipaite hian lak le ngei tumin bai puyan thlak ani alobum liza mun hi KIA lam hian ramdang atanga eile in bungru an lak na kong puipoi mo takani wangin olsam takin KIA lam hian lak le tir an tumbi ko zong lo ani Burma sual sipai lampo hian alobum liza muna an kem hlui chu an lak le thei chuan helai kong pui kachin ramta na poimo em mai hi dan cha sak an tum ve tlat bok ani an chak lo na lai tak tur hi atu te tan zok po an hum tlat angai ni na lang April ni som pakhat khan Burma sual sipai lam hi thian tam em awangin an hnung tol ta zoka anu rei lo te zandar sarile chan ve khan China pilot khalni ngeyarin Burma jet fighter panin boman thak ta ani hei wang hian KIA army lam hi thian tam pha tang ni dan soi nimin April ni som pani jingdar sarivel khan Burma sual sipai lam hian thapui chualain alobum Burma sual sipai kem hluya ommek KIA nam sipai te chu an bom le ta a he bom thak tu po hi China pilot ani nge yan rin thu an ta lang nimin April ni som pania alobum Burma sual sipai kem hluya indona hian Burma sual sipai hi zathum somriat pasari an thingai ti an confirm thu an ta lang bok heng Burma sual sipai ruang te hi ni zana an la lawani po in voin lama helicopterin an lak tur thu an ta lang bok ani heng Burma sual sipai thi ta te hi thlafam runa chor no lo zetin an loi ngei tur angai te ang media sang in KIA le Burma sual sipai lam indona thi za chu zali somriat pasari anom thu an post nuala hei hi thu dik tok lo ni ti in sipai lam hian an ta lang thung ani heng ba ka hian KIA lam te hian Burma sual sipai motor pathum an ka po sakti an ta lang bok KIA le sual sipai lam te hi thi le hliam an om nual an rin thu amuna om media pakhat chuan ata lang ani tamu din mun tlang pui indo Myanmar ramri sagaing region a om tamu khuwa nimin April ni som pani jing lam khan thu nei na la tu sual sipai lamin force tam tak mangin mi pui veng him tu ta in kul na mun nor chia in an rin hel zong in an lu chua zuya wangin tual chung mi zani chuang chu ramdanga an tlan chia thu hriat ania nimin tamu in kana hian no pangkumruk mi chu ka fu ni hriat ani tleirol pakhat chu electric bana thlung betin an vua kholaya an mu tleirol mi pa to phot chu an manzel mai ni in tual chung mi pakhat chu an soi ani tin Grace hospital a sipaite chu lutin anin kula chuta thoknars te chu an vuak ba ka tamu kho chunga Methodist biakin alutin andu to kin andap nia hriat ani bok thunai na la tu military council sual sipaite chu tundin muna chuan aisa kong along phaya road le khohel na konga te an duty nia hriat ania April ni soma sipai lam le mi pui veng him tu lam in kana sual sipai lam mi som pariat in nunna an chana wangin sual sipai intel khom hian anon beilet le nia hriat ani nimin April ni som pani jing lam ve khan tamu district a chuan pastor nu pa an man nin an soya engko hran nge ti hi chiang fakin an la soi thei ri lawa sual sipai te hi an chena hle nin an soi ani European Union te chuan China le Russia ten Myanmar tranpuina pek thin ti to pantum don
February tha tanga Burma ram chung boina chuan zual lampan zelin ngong po anei chhotan zui zela China le Russia tenaru karala Burma sipai sarkar an tranpui thin chu European Union te chuan tha tilovin hetianga Burma mi puiten har satna tura nuna tam tak an chan mek laya sum leral thu manga tranpui nan lo pethin hi European Union te chuan chut chan tum tur thu Joseph Borrell European Union Foreign Policy Chief chuan asoi tun thlenga Burma sual sipaite kutura nuna chan to hi mi zasari chuang ni to in no pang somli parukvel an thi to bok ni in yuan news chuan atalang tin zirtom ni khan pagu yangun kho puibula dodal na hmuna mi somriat vel thi hriat an nia sual sipaite hian doctor le medical staff te chu an target de unia hriat ani liam tor te lo en kol thin tu te an ni wangin heng doctor le medical staff te chunga hian rong takin an chi thin ti tarlan ani nimin April ni som pani TNLA Sanram update ni zandar sari khan Public Liberation Army TNLA te chuan Mokok Township a Baipui an thlak ti an ta langa chu mai baka zandar kwale achan ve po khan silai le bompuak thom hriat tur la om reng ti amunom te chuan anon ta lang bok ani April ni som pani KIA Army thizat March ni somni panga atanga April ni som pakhat chung khan ramtana KIA pasal tha sipai martara thiza chu zani somnga anom to ti KIA Army ho tu ten officially nan puanga heng nam sipai huai sen anram le nam ta na annun na hlu taklan tu te hi Burma mi puite chuan an thai ngil ngai to lawang Burma sual sipai ten karen khu an hal sak KNU karen ram thingtlang tozin khua in then khat chu nimin April ni som pani khan Burma sual sipai hawin an hal sak ti hriat ania mi puite thlabarin an om mek ti new site sang te chuan an tar langani police station a inka na ni zandar sari khan Michina police station chu KIA Army ten silai le bom mangin an beiti hriat ania helai muna police station a hian Burma police som thum manom ni nan ta langa thile liam zat an hriat mai theilo thu an ta lang bok Taiwan chuan atop thlengin Burma mi puite an thlop tur thu an soi Burma mi puite chunga China che du dan hi Taiwan mi puite hian kan du lovani chu wang chuan Taiwan sarkar chuan atop thlengin Burma mi puite lama kan ding rengang tin an soi Loiko township a April ni som pani jingda rukatang khan Burma sual sipaiten silayan met puak trana mi pasari manin mi pali chu an tlan seman lo ni nan soya midang paniero chu an la khreng rengani heti chung hian pineapple wat loiko mi puite hian water bottle strike an mang tho ani sipailal min ong lainan tranpuina ape poi soilo mitam tak nuna suat tir tu ni an soile mitam tak huwa dron ni mek sipailal min ong line chuan mi puite tan tranpuina ei tura penin an soya min ong line hian akonga silai pai chungin lai taya thleng ram nin an soya April ni som pakhat khan yangun lai taya mi puite tan bufai tel le chana a penin an soya lai taya miona hian kongzo mi puite chu sipaiten na sataka an nun na an suat nuwa min ong line hian avoi khatna ta na tlo ani he thu hi new site thren khaten an chua adik le dik lo khria tumin yangun lama kan thian te kan zota anni chuan thu dikani thu min hril ani Myanmar Sipaiten sa kho pui thiam pakhat chu meiche thum no belin an soi sak nuwa an khai lum Burma sual sipaite chuan chin to kan nei lo tu tula annun ron na chu ni tina ma aina zual deuh deuh zela ni ati thei ome abikin sual sipaite hian an ma ni hnam pui ni lo namdang te an hongoi ngoi tila asualom love sa kho dang von tu te phei chu an hole zualani an soidanin April ni som pakhat zan khan Burma sual sipaiten Islam sa kho pui thiam pakhat kumno panglam chu an mana an soi sakrep nuwa meiche thom no an hak tir ti an soya sa kho pui thiami soi sak mai du tok lovin a mai chu meiche in cheina man ruwa mangin an chei nuwa hruin an phuar zuya zangaina telmi alavin an khai hlum ti an soi ani
he thil rapthlak takhi Yangon Tamui Township pathleng ania mita mutunu pakhat soidanin sual sipaiten anman tak sakho pui thiam kumla no panglam chu mosque anga khosa ni na soi san helpol SSPP SSA ten Burma Sipai Sarkar hena ngaidam dil na thu an thlen April niriat khan Sipai helicopter Wai High headquarters sa atum tur chu SSPP SSA zinga pakhatin khopo na tangin aral thuam nen alokap sul pal hlo maya helicopter chu la shu thlengman lawin atlata ani he thil thlenga wa hian poyan ti hlea ati tu hi dananga khrem ngei ni tu thuan soiboka tin Burma sual Sipai Sarkar nena an malak dan turan soiho to thule theito pa sipai nena ma anlak zel tur thu an soibok nam sipai dik tak le ader chu alang fi zel tan chu ani hi Yangon chanchin lam ve thung nimin Yangon town hall pui omna lama chuan kar le lir thei ni danga kal nena te khin chuan za zela somthum panga vel chau an tlana dor hong an om manglova za zela somvel chau ain hong ani mi pui an ral tria Burma sual Sipai an thlob lo ziangoi rengin an tilang chiang hle ani shopping mall lian pui pui te in khar veka mimal dor tlem te chau ain hong ni in news site then khatte chuan an soi Burma sual Sipai ten an Mithi Ruang chum donan mangin mi pakhat ruang chiat nuai khat sing ni in an chung te an khultir pagulam thuleng wak chu chiang takina hriat theita a April ni kwa zirtop ni khan Burma sual Sipai ten an mani dodal tu mi pui somriat pani lai an thata hengan Mithi Ruang hi an chung te nena chiat nuai khat sing ni an khultir ti hriat ani heng mi pui somriat pani an thana mun hi pagu atanga North East Yangon lama ani thu an ta langa heng Burma sual Sipai ten an tha tak mi somriat pani te ruang hi doctor volunteer te chuan an boi pui thu an ta lang bok pagua mi pui pung khom ta hi sual Sipai le police strong tak tak ta hian rocket propel grenade RPG le hand grenade manga an beina thi ani thu an ta lang ani Burma sual Sipai ta hian tulu man paya ti lo thei talawa an che du dan hi mihring pa ngai anang to lo tak zet ani ole Burma sual Sipai ta hi ni tinin an sual tu ni berina langa ma se mi puilam ta hian tlo man tum lo zia le hne ngai an tum zia hoi sen takin an soi chuak zelani an hruai tu ten mi pui an fuina mai ba ka film khuranga izia an soina tongkam hi anu khar nan hian ta lang te ang mi pui ta in ring rangi ni omang o in soi thailam ni lovin film khur thu la wang zo ka ni e emergency bag siam trewang u emergency bag a chuan engtenge da tur pakhat na lekha poimo pani na thomno in thlang na tur pani vel pathum na ei tur changro le adangte palina damdoi na chok na pumlam damdoi hliam enkol na tur tul le adangte pangana power bank le adangte silai ri le bompuak ri kan hriani chuan chiai lo turania ri chuana lama bank chit turani omhuna bo khup ngal turani a bo khup chungin hun him lampan turani dar thalang hnaya omlo turani a current off turani phone silent tur ani bang cha na lamemo inchung mun him lai ber kan rin pan turani thomno jang khai takhak turani chung kwale thian thaten in biak poreng turani lalpan kan om hun thewa min veng him vek ro se tin in fuina tongkam nipa formin film khur turin anin chalom lomani Burma mi puite an khongai thak tak zeta UNO le ramthen khatte hanche vengot don se khochak lungpui China chu Burma Sipai sual ho nunga agolia tha din ur mai sia ahim china huai taka lo in hrosak bak ti theinei hek lo le an mani chan thei tur ber US la chu an president Tengneng zet pu Biden ala chu khochak lungpui China del hlawa man mo taka tlan chian yom takin Air Force One leilona atu chen mai le ngala akhub le angal aso pilnen nuan din an la soizui rol nen Burma chan a in
executive order sign tu zong reng in ku ni wang thla mang zo don chu ang ta ber mai ma se Burma mi pui hoi sen tak te u ral thuam tha nei zo ve lo ma ula in nei chun in hoi sen na kha Burma Sipai ral thuam in angam ngai lawang in ma azalan na mei cher si turin huai takin ke pen zelang che u ole khati zong kha tun huna Burma chanchin thar kanon puan theite chu ania chanchin thar dang nen kanon let le thuayang mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in chunga kan lo me